Sa dero kung nakangkas pa doon, pasok-pasok para sa lipiyaw, sintor, na berterapos on. Anong nagpula si Horok? Emang di gereja bisa nilok ko nun. Ano na suwang karana. Usahahong mahilado ang mudol mamek kay ulang buka di rohana. Ade hilade? So sawari tuha baru hasiat. Malah ho matedangga. Jadi kalau ko na dua-dua mo di Sibugon, kuan na dua-dua mo sa. Bisa bersandar yon baru urang doa ke arisan. Urang dabo arisan ni patagangan di situ mah patagangan di Bangarna. Mandangi siya laurate asa bahak makahulong iho na persiraan. How's your